le kalesia e lua ona I tu. O le tu le tino physical side. Ia o le tu whananganga, o le tu I le nganga. O le kalesia na. Le ngata na ia le tu o le tino o le kalesia. E ia foi le tu whananganga o le kalesia. E whapena foi oe mau. Ia le tu whananganga, ia foi le tu le whaltino. O te talangola I ante oe I le taeaone nei. O se whiau o te taritonu e au ngā I ante I tātou umalava. O te talangola le condition whaleanganga o le ekalesia. And that's what I'm going to talk about this morning, the condition, the spiritual condition of the church. E no whai atu e au ngā. Le whiau le taeao nei whawhangu mai I tātou. Maluluina o tātou loto mo tātou mawhauwhau. E mawhai ai no tātou wawa ai no loto. I tātou wola au auna I le tua whaananganga. So Milo Tusi the Tusi of Falinga in the book of Revelations, chapter 3. Tusi of Falinga lo matau po tolu le fai po sumal fa. I want us to look at verse 14 up to verse 22. That would be the whole paragraph. Para que la fa to nas sumal fa se yo le luas from a lua. Adato Faitau ma yai. Faitau ma yai fai pos from a fase o atule. Ile fai pos from a lua. Tato Faitau ia. Ye tu si antule angelu le kale sia I lato kotaia. O mene I wo fai ma yai le a mene. O le mo le maumoni ma le fa maoni. O le amatanga o mea uma na whaia le tua. Ua o iloa o ngā luenga. E te le maa lili, e te le vevela foi. O te loto ina I e maa lili, pe vevela. O le nei, ua e Fa'aleogalua. E te le maa lili, e te le vevela foi. O le mea lea o te luai atuai I a te oi lo ngutu. O ua e whai mai. O te mauoa, o whatamau aina au o te le mativa foi I se mea tasi. Aua I loa o oe o le maalaia, po ngā tia, ma le mativa, ma le tawaso. Auta, o te tu atu le pui pui ma tui tui atu. Ai se tase whaalongo mai lo uleo, ma te tala mai le pui pui, o te ulu whale atu I a te ia, ma te tali sua foi ma ia, o ia foi mau. O le manu maa lo o te avatu I a te ia, ma te nofa tasi mau, e nofa ali. Pe o au foi o no o manu maa lo.
leilo whaalongo I le tāo le nei. O le whiau mo le ekalesia. O le nei whiau e au ngā mo oe mau, e le na oe o au foi. E au ngā ina ia whangu mai ai tātou. Amene. Ia tātou wawa ai to toa. I le tū whaleanganga. Po le a le tūlanga o iai. But let me give you a little background o le kale sia lea na to kaia. O le kale sia lea na maua pe na amata na tangata lea Epifara. O ia lea sa amata le kale sia lea. E le mamao lava I le kale sia lea. I lanto kaia ma le kale sia I Kolose. They're very close. Na iei upo Paulo na whai le kale sia I Kolose. A uma ono tau Faitau wina le nei Tusi. Ia na avela ia e Faitau tu tonu o le kale sia. I lanto kaia. Na iei le nganga o tangata o Paulo e fia fesosoani I le kale sia. O le temi ne tātou talia ai e su e vea maali mwhaola. O se temi matautia. O tātou langona mo tātou mawhau. We are so excited. Kako ngau. Ele kau mai ele kare loku wa levanga sa ungi. Ike sau. No, we're excited. There's a seal within you. Ike after ai mai ngau mai fia ai. Mai fia inu le ami atonu le tua. Ai ala le kemingi. What do you think? Do you feel the same way today? No. That has been fade away. Eko e kusa. When ko yai so excited. Le ko yai so ngau. Fia sau. Avele vi inga ile tua. Ole me le ua pe o kau drag my oil for sama. Kako mafkang. It's not the same. Si ole angalan fe aulea. It koi fa fangu mai ai tātou. Ma ngai anga luenga. Au le tūlanga o tātou walanga kako ola whale nganga. Ele ilo pe vevela pe maalili. How's your spiritual life? Maalili. Le ko yeso ngau pe ngai ai. Am I talking to somebody? Of course I'm talking to you. Lango kangaka ye kusia ile faula, o kangaka faula inga. Mangaya ngalwenga. Ale fa mal fa o kele lope ko ke mali lili, ko ke vela. O le kala ngo mai le kufa le nganga. O tangata le kalesia. Praise God. No for oi ma ba I for oi ant oi lo. Lo wola falanga. For le polal me na ye. Appena fai ant ia to le se tala pelo. Ele ko kusa. It's not the same. Nga leo kako wa ye ku ka mo wa ku le mena. Aisha fatamala.
Ale ala mai tātou. Ma wawai lo loto tātou i o tātou wolanga u ona i le tū whaleanganga. E wana whale tonu wai tātou. Me sau ala ia o e whapengai le lei me uma ai le iloa. Le ua mau e ole me tau lea. Fa'aleogalua. You're lukewarm. Hello? What am I on right now? Well, I'm here for fun with that. You need to evaluate yourself and look deep into your heart. How many? We got to make sure. Now, vivela. Ai malili. Elanga upu ye whanga i upu vivela o tangata o lo iai a te ia le excited. Ma le excitement i a te ia. Ma le sioli a te ia. E nau ai I mea le atua. Praise God. E ua nei lafi se si tu o ngā luenga le lei. A ua nei wha moeina tātou le manatu lea. Tātou ata mamai. Amen. It's good that we do good works. Manaia. Ai matua tātou e tauna pālengi tātou ngā luenga I le tino. Ma le tātou wola tātou ma le olanga whaleanganga o tangata. Has to be balanced. If you fear ngā luenga, if you fear foi oe nau, e te fear ai ma fear inu I la mea tonu o le tua. Amen. So excited. Ia lele, I mesta tātou pati mo Isu. Melo na lua nae maua le whai upo sifuma fitu. O le mena anu na lua wha mai. A wawa whai mai o te mau oa. Ua whatamau a ina au. O te le mativa foi se me tas. Si, o tuanga awa nei whalawhina tātou ma whae moina tātou I manuia ia tātou te maua le tino. Oh, I am blessed. Manaya, manuia. Amen. Awalola oele vava ai mai o le tua tanga I le kalesia. Fa mai wo ko manguia wo ko ka mawainga. Ai o kele ai le loyo o to tangata malaya. Ma le puapunga tia, ma le mativa, ma le tawaso, ma le lava. Amen. Ia, tātou mātālai. Ia wane I whaseina tātou. Amen. Ia lele. Langa e sili atu le vaai le tua I ate oe lo se si lava mea. O le vaai le tua I ate oe. Ua faa pongi sa inga o mata I mea ia te maua faa pea oia. Oka ua kumu le manguia a fa mai le tua. So le oia skanka mala ia. Amen.
Ele se upu le I le mena. O ore tangata pongatia. O ore tangata le lava. Amen. Yelele. Ya la ka ko ke mai o ma ko ka manguia meuma manguia meuma. Amen. O tangata le lava. E busful man walo te faiatu ia te oto. Ie Faitau watu ia te au. Lea. Le oa ua whaama maina I le afi. Faitau watu ia te au le oa. Leanga o le manuia sili o le manuia mai ia ke riso Yesu. Amen. O manuia ua uma whaama maina o manuia e o I le langi le manuia. Pēwha manuia le tua ia te oi. Nale fa mai ei, Faitau watu ia te. Le oulo le ua uma na whaama maina I le afi. Amen. Aua le pupu tele o tātou loto I mea la langi nei. Le lei. Le tamo fai e wha maupopo I do tonu o ainga. E aua ne ngalo ia te oi. I le tū wha aleanganga. Ie Faitau watu ia ta ule oa ua whaama maina I le afi. Ina ia e tamau aina ai. Praise the name of Jesus. Winge Faitaua I tātou. I mea le atua. Pea le upa Yesu seek ye first the kingdom of God and His righteousness. I o tau matuai sa ili mua le malo le atua mla nami o tonu. Winge Faitaua I te tātou. Mea le atua. Manuia ia o le atua ia tai. Amen. Ma ofu sisina ina ia e ofu ai. Ina ne I loa lo mai ma lo le lava. Ma le vai mata e nini ai o mata ina ia e pupula ai. Amen. Tātou wala mai. E mana o mia lama le ala mai o oe. I le tū whaaleanganga. I lo vava ifo o I ate oe po le ale tūlanga o iai. Amen. O tau mo watu le anganga lea. Oi. O lo fia I mea le tua. Amen. Au le nei fe au e le ngata au ngā I a te au. E au ngā foi I a te oe. Faitau I tātou mea le tua. O manuia o le tua. I le ngata I le lalolangi le nei. E o tu lava I le whapavau. Amen. So ani atu le tua I ante oi. Amen. O le melo na tolu nai mo le whaivu lus fulu. E vaina le whaivu nai lus fulu whauta. O te tuatu I le pui ma tu atu. E iei se tati e whalongo mai lo leo. Ma te tala mai le pui. O te ulu whale atu I a te ia. Ma te tali sua foi mai ia.
o ia foi mau. Now notice that. Notice that ele o ia Yesu I to tonu I ante I lantou. A le ua fea, o I fafo Yesu. Ameni. Le wo le ko kalango mai Yesu I to tonu. A le ua kalango aku I fafo. Kui aku. Something happened. Wango fa o ia makuri Yesu. Kau le fa ka ua inga I tātou. Le tūlanga lea. O le visili na ia te oe le te au na o whenai tu wa Yesu. E kongu hofaf. I ask you a question this morning. Where is Jesus? Is He in you? Or is He outside knocking on the door? Amen. Tauna tātou wāwai lonoto iai. Amen. Langa whapea oe o lo iai Yesu te tonu iai te oe. Ale mea mo iau. O le ku kua kui whafu. Langa ele malama Yesu iai te oe. E kele vevela kele maalili. A le ua ea. Ue whaalongolua. Le tūlanga o lo iai le ola whaleanganga o le tangata. Whamai ngai manguia, whamai ngai maua mea, ai whamai lewa ai a le tangata le ono le whao whamai, o e lawa le tangata mālaia, o le tangata le lawa. Whamai lo le tangata le, ai oi le tangata le, whakau mai a kia, whakau aku ia kia o mea, o le auro umana whamamai nei le afi, o manuia. Winga tauna whata ua I tātou mea le atua. Praise the name of Jesus. Kako mai lol fai bulos funga fa mai, le o kui mai fa fo Yesu. O inga kuria I fafu. Ele kuria e lau whaanga, au kuria oi. Jesus is knocking. Ro tu ia Yesu. Fie mafuta Yesu ia te oi. Fie tari sua fatasi o ia moe. Amen. Kalesia ala mai. Vai fo oi ante oi. I lo wola whaleanganga. O le ale tūlanga nai ai. A whale tonu whai eis whainga. Le ua tātou iai le nei tau sanga. Lua afe suma le fitu. Umaturu tau sanga lua afe suma le ono. But therefore, go and repeat the same old from 2006
until now. We deceive ourselves, thinking that we are okay, but we are not. O se fe'au e whawhangu ai I tātou as a Christian. Ia tiri lo nau ma lo fia ai I mea le atua. Praise God. Matarangoa ma le sunga le taitai. Matou fongo e fai. Whamatala I la e funga le. Falfalenga le no ai lalo la mosa. Tarangoa la funga ma le. Faitau o le. Ale la mosa. Ai whamatala la le faitau le tūlanga o lo fai. O mea fou ia lo fai e nisi e kale sia la mosa. Wa mata na fai la to fonga te talo. Fa mai la funga. O le fonga te talo le kale sia. Se lau tangata. O I na fa mai e funga ne because they are hungry. O tangata la ngā lala. Fia ai ma fia inu le amia tonu le tua. O lo fai foi lanto Bible study. Kumu. Kumu wa. Aisha. Ngā kua ngaka ngā ngā lala li fia ai. I le amia tonu le tua. Ale ali kulanga we e kako. Ule ko ia isi me wabenga. E iai le te me tau tala ai tangata lo ka iki. I le nganga pa ia male. A ngofo kako. Tau tala ngana ses. Ale e kako ke mai. Thinking that we are okay, but we are not. Wa mo ese ne me lea. Mai dato. Ale mata ala dato. Hallelujah. Le ai wole kofia ai wole kofia ingu. Ale mele le mo. Wole kofia ai mo fia ingu waisa. Nanga o mangaku I whakangaka ia. La wai loe ia. Because I know. You know the salvation. You know the Bible. You know, wa wha moe ia tātou, wa kako ma moe ia, wa kako wha pepea hua ia. Amene. Wole ko iai se ngau a tātou. I mea le atua e pēru. Ona le aso mua lava, le tali a Yesu. Praise the name of Jesus. Whafangu ia toi. Live on kako whaarukang. Live. Kako maku kua I kongo whaarukang. O le temi lava e kere koe fia ai ai ma e fia inu. I le ami o tonu o le atua. O le whale tonu la lea. Amene. E o lo le tūlanga lea ua ele koe fia ai mai fia inu. I le ami o tonu o le atua. O na whale tonu la I o lo tangata. Amene. Ia perua I ala ia whapea. I'm okay. O kere alu papia, o kere pinko. Pano le mea mo ia. Wa mai lo tū whale nganga. E vela pe malili. Pe fa mais kung e pe paulava. Fa'aleogalua. E lea te senga le upule le fa'aleogalua ma tangata masa salo. A double-minded person.
Kanga fa'aleogalua kanga ngofo le au pa le lo pe punga le siku pe punga mai I le kula. Ngofo mo fa senga longa ma fa ufau. Malulu kaiao ia ma fa fa ngei. Me vela kaiao ai malili kaiao. Malili ngei. Vela malili vela. Mai oil nei da. Amen. Ai vela. Hello. Ai malili mkwai malili. Vai iskanka ke o malili kwa yawe. Amen. Ai vela ya ngalo vela kwa Malaysia uri. Aua E Te Fa'aleogalua. Don't be lukewarm. Praise God. Yelele. Ya upu ngalo upu tu spa yele se upu pope. Yele se me ngofo mafako me le ide. Ila fionga lento. Amane na upu le tere ko muria ile upu ya al Faitau le mai ya Yesu Kristo. Mai la kanga ka ola manu malo. Ili mga amiele tu tanga te palai. Kaka mang malo. Le ngal Faitau mo o mau. Ka te o malava. Then you know, when I study this and read it, I said it's for me. It wakes me up. Amen. Ina ia maua pele nganga lea o le fia ai ma le fia inu. Ila amia tonu o le tua. Wale temi lava e tele to e fia ai ma e to e fia inu le amia tonu o le tua. O la iai le fa le tonu. Amen. Amaro si ate oi. Amen. Tama fai pea mo le li. Now no tangata.